Kinoi lam kaseng Congress Meghalaya bakan top yo ba Manuel Badwar uba ken pam Karlingdo na lor kiwi pat hakan no phai sngi jong arpo pratar nailar arja arpsan kila pha jing tho sha lampang ka ying Dorbar thawan ka jilla u Thomas sangma ban ken tu yu ban Pynduh Jinglong Dkhot na ka ying Dorbar thawan ka jilla yo Dr Celestine Lingdo MLA ka umsning uba Charles Marngar MLA ka Mahati uba Gabriel Watlang MLA ka Noston mat kum ju ru yo ba Ronnie V Lingdo MLA ka Malim Namar ka jingbom don ulampang office try kam jong u kumta kinoyalam na ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kila IT da ka Dorkhas show Dr Andrew Simons Commissioner but Secretary Kumban Shukro bagi laingot na kita ki MLA ki degi blai Phet penyaso syak NPP House nambaladap kat ba uba Ronnie Pat ude ubadang penyaso dangshen Uba Ronnie V Lingdo uderu unong mudui bahakmat house nambaladap persya ya kajing Phet NPP kita ki laingot bat mentapat da kajing Phet langjong usha ka NPP kamuka duma kalau sudu no Kinoi lam Congress kila penpau baka por bat tarik penyaso ki MLA ka dei la ka jong bat ka kring ya ki kendon an petition jungi ya ka disqualification jungi ki MLA sing baki Phet namar pila suthu hi kal along ka ksat ndai namar ba por ba Phet ki MLA ning kong man chua kitu ki laingot ki ba Phet ning kong te nakisangut bangitan nakisangut bangitan por bagi Phet kitu ki laingot ndai bagi Phet lai ha ka ju ka por te ki Phet sha ar dalah hadin sisngi asngi se Phet sa iwei te itu ipor ibaki simpor ban Phet ni ar se iwei katuri ka por ka ba le se itu ibadang dan baka parti idang wan se parti empat bu ka resignation ke ike se obviously katu ka kampat Phet ke katu ka 2/3 ratio te hakatu ka jing bakam Phet itu ka 2/3 ratio te ngirung idan ki puluh mangidon ba idang dan baka parti tinggal file ke petition aku tu sen lo te iba file pa ke petition should day ba ya ham no be di ba roni te matai ba roni la mi lang no ya na parti so obviously himna but should e itu ka case kuntu be tingi hab file yang sa sen kan along no ba ubri ba file umdan show bangi te matang ni file lang te habangi file ba mata tingin file show tang na mata kitu kilaingot matang la file ba roni ru kan mar ba kala hab lang te kala long ba hab pateng na kuwai sa kuwai kala long ba hab kendon mah di kendon kila hab lang te mata kani ke jingle jung iru ndai bong ong bang ile bang ni mut sni no ru ndai ying isu thu ba habakut ka constitution of the country ni hab yang ban ndai de habakidon ki an kidon ki ik bala da snap kelpang na mata jungi bakin suya lat kumne bakin sule bakla kumne ngimdai ken man sha namar ba kani kamdai bang ong bang ile tang na mata jung kini hene ngi di ban pigi kan luksa wa di ki khna ki ba ki ban wan pateng jung iru de habang i fight di hene case mentang i fight mdai ba ong ba i fight ki fight khna ban uplift ta constitution kan ke ka law ka an ka abo ka sarkar ka di banyat kumta he de ni kwa ba ni dan ka jing kerman bagin job lu namar bagi suthu jing bakala kala de na kaleng ki evidence gi bon ha tingi file with speaker ni shong house speaker jing start jing nang jungu ada speaker suthu tingi se pe samno ni ya chakmat de ni suthu bo speaker udai ban suthu de ka basum namar de bo hon jong Phet ta si la shan ni file no tak na ban long de ngi ap shwang hi hapen biang me ki ko namar ka letter ru kadang supai hi apo ka kajuslam kami kajuslam re karena kadau ba hadin ba na kalen speaker ka first round banguan belum ba na kalen speaker dismiss our case to the court hadin kata na kalen jung le chipo high court na kalen jung ka high court sedang ban hearing ya competition jung di kajano ba ka life voter Julai di baru ni lamin di ka case pet kawan ka kalai tare di kalai tare na kalen juni ya withdraw no nomor ba kalau in focus nomor ba na kalen juni baru ni lamin petition Yang na takadaw na kalen juni hadin ba ada ko nomor kani di ka case kami tang ni na po Meghalaya kade ba na kalen na po Delhi they keep asking us nanda kile na ro shadow na patagi bangi de barfile tena takadaw na kalen juni ka partim de na po state rena po ICC di oleh nak terjadi bang ni apa faida. Jadi tak kena negeri ini atau kami dia nak kata lo manusia itu semua di baru ni. Mata nak kalian ini lah. Nakaliang Dr Andrew Simons, Commissioner but Secretary Ulaong baka office ulampang kan bishar ya kani jimudoi ki noyalam ko Congress. Came to submit a disqualification petition against the 4 MLAs. So I have received on behalf of the Honourable Speaker. So it will now be examined
and the Honorable Speaker will examine and will process accordingly on the further necessary action to be taken. See, what would Be able to comment. No? It depends on the Congress Party what exactly they have decided. But the only thing that I can say is that they have submitted a petition against the 4 MLAs from the Congress Party, and the petition has been filed by Manuel Badwa against all the 4 MLAs. So now the Honorable Speaker will examine the petition accordingly. the Speaker is out of station, that is why you have accepted. Yes, Speaker is out of session, so I have accepted on behalf of the Speaker, and it will be placed before the Speaker as soon as he is in the office, and he will examine on the future course of action to be taken. But last time the Petition filed by the Congress Party, the petition was signed by Ronnie V. Lindo against the 3 MLAs. So this time the petition has been filed by the party, by Mr. Manuel Badwa on behalf of the Congress Party. So this is a fresh disqualification petition, and it's not related with the earlier petition, which has been filed, will be examined by the Speaker, whether the petition is in order or any further action to be taken based on the arguments that they have given in the petition. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bate ye kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha. Pendon kam daki marba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety, Meghalaya.